Bratija Brnabić je postala prvak u čerupanju javnog budžeta. Ja sam se godinama bavila raznim tim aferama. Da ona objašnjava da je potpuno normalno da njen brat mora od nečega da živi jer je to posao kojim se bavi. Ja se slažem s tim, ali onda gospođa Brnabić ne može da bude premijerka. Dobili su preko 20 miliona evra. Ili ako hoće da bude premijerka, njen brat ne može više da dobija novac iz javnog budžeta, jer taj budžet nosi njen potpis. Načinima na koji se preti ljudima, ucenjuju se ljudi, krade se. Za prihode svi znamo da se nisu smanjili, jer se nije smanjila cena struje i nije se smanjila potrošnja. Dakle, povećali su se rashodi. Telekom je pojao sopstvenu vrednost zato što ste ga zaduživali na više od 1 milijardu evra. Vrše se kriminalna i krivična dela. Jovanjica, najveća fabrika droge u Evropi. Ovo je spisak svih projekata firme Asseco. A kako su se povećali rashodi? Ko je taj novac stavio u džep? Ja, vi novinari, građani Republike Srbije ili po nalogu partije, bratije i kumova, oni koji su bliski vlasti? Da li je Asseco afera, bratije Brnabić, da li je EPS, da li je Telekom, da li je trgovina oružjem. Dakle, sve se pokazalo tačnim. I prijavila sam Interpolu nestanak gospođe Zagorke Dolovac. Prvim čovekom srpskog tužilaštva. Dakle, kilogrami materijala i dokaza su odneti. Ja ih lično nosila na vrata tužilaštva. Želeći da doprinesemo da se problemi reše, da svi građani što bolje žive, mi ćemo takođe insistirati na više naših zakona. Ceo tim ljudi iz Stranke slobode i pravde koji se godinama time bavio. Tu su u prvom redu antikorupcijski zakoni. Među njima Zakon o specijalnom antikorupcijskom tužiocu za borbu protiv visoke korupcije, odnosno korupcije javnih funkcionera. Tiskamo obruče po njih. Pa da vidimo da taj tužilac i njegova posebna tužilačka policija, sačinjena od pravnih eksperata, finansijskih forenzičara, ispita. I borit ću se dokle god bude mogla da se uspostavi, da se sistem promeni, da se uspostavi to nezavisno, oslobođeno i oslobođeno od stega i pritisaka i tužilaštvo i sudstvo i da konačno sve ove afere dobiju epilog.